Muri showbiz nyarwanda aba DJ b'abakobwa bari kwiyongera cyane ku muvuduko udasanzwe. Aha ngaha twaguteguriye top 5 y'aba DJ batanu bari kubikora b'abakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amazina yabo ushobora kuba atari ubwa mbere urabuyumvisha, ariko amakuru ngiye kubibakubwiraho ndakeka ni bwo bwa mbere urabuyumvisha. Ubwo rero urasabwa kureba video kuva itangiye kugeza igeze ku musozo. Iyi ni Menya Nibi Info, ngiye banyita Ndamage. Kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Tudatinze turahera ku mwanya wa gatanu tugenda tumanuka tugana ku mwanya wa mbere. Ese uri kwibaza umu DJ uri ku mwanya wa mbere? Tega amatwi urashira amatsiko. Tutabatindiye ku mwanya wa gatanu turahasanga DJ Pink. Iyo DJ Pink amazina ye bwite twabashije kubona, amazina ye bwite ni Gloria. Uyu Gloria yatangiye nk'umu content creator mbere yo kwinjira mu mwuga w'ubu DJ, ndetse cyane ni naho afite izina kuko yazanye content nshya mu Rwanda iri kubikora muri ino minsi. Ku bijyanye n'uko yamenyekanye cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, yatangiye akora content zo kurya cyangwa se food content, nyuma aza kwinjira mu mwuga w'ubu DJ, akurura urubyiruko, atangira no kubaka izina rikomeye. Kuri ubu uyu DJ Pink cyangwa se Gloria afite content ijyanye n'ibiryo, aho abantu baba bari gukina umukino barangiza utsinze akaba ari urya. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane mu buryo butangaje kuri izi mbuga nkoranyambaga kubera utuvideo agenda akora tugenda ducicikana kuri TikTok na Instagram two kurya. Uyu mukobwa ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 25,200. Ku rubuga rwe rwa YouTube akurikirwa n'abarenga 4,210. Ubwo ni aba subscribers. Uyu mukobwa reka nkwibutse ko nta n'umwaka urashira yinjiye muri ibi bintu, ni kigaragaza yuko ari kuzamuka ku muvuduko udasanzwe muri ibi bintu bijyanye na content creation ndetse n'ubu DJ. Uyu mu DJ ibintu akunda gukora cyane, afite uburyo bwo gusetsa ndetse no gushimisha abantu. Afite aba followers benshi ku mbuga nkoranyambaga bakunda content akora. Si ku bijyanye n'ubu DJ gusa, uyu mukobwa content akora iri no gukundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko ari nawe wa mbere n'ubundi uri kuzana iyi content mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane tutabatindi turahasanga DJ Flix. DJ Flix amazina ye nyakuri ntago arajya hanze, akurikirwa n'abarenga 67,900. ubwo ni ku rubuga rwa Instagram. Uyu DJ Flix we akaba nta YouTube agira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu ba DJ bakizamuka nawe mu Rwanda, yatangiye gucuranga mu tubari ndetse no muri za events zigenda zibera mu mujyi hirya no hino hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Ukuntu yamenyekanye ku rubyiruko rwo muri Kigali bigenda bizamuka. Akunze kandi kugaragara mu bitaramo by'ama night club bigenda bibera n'ubundi mu mujyi wa Kigali ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye yo hirya no hino mu gihugu. Afite ibikorwa byo ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye, akorana n'abategura ibitaramo, amakonseri, ama events ndetse n'ibindi. Ibintu bimuranga kandi afite imbaraga nyinshi cyane kuri stage, akunda injyana zigezweho nk'amapiano ndetse na afrobeat. Uyu akaba ari we mu DJ wisanze ku mwanya wa kane, akaba ari n'umu DJ uri kubikora cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu tutabatindi turahasanga DJ Crash. Mbere yuko nkubwira amakuru kuri DJ Crash, reba hasi handitse subscribe hakandi, uzajya ukomeza kubona ibyegeranyo nk'ibi ngibi. Amazina ye nyakuri bamwita Liliane Tuyambaze, afite imyaka 22 y'amavuko. Yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye. Uko yatangiye ku myaka ye 12, n'ubundi ari umu DJ mu kigo yigagamo cya segonderi. Yabanje kuba DJ w'ikigo yigagaho, agenda amenyekana ndetse yatangiye no kumenyekana cyane mu mwaka wa 2021 nyuma yo kurangiza segonderi. Yacurangiye mu bitaramo bikomeye, acuranga mu ma event akomeye nka Tour du Rwanda kuri finale. Uyu mu DJ kandi DJ Crash afite abamukurikira bangana n'28,200 ku rubuga rwe rwa YouTube, akagira n'abandi 43,600 ku rubuga rwe rwa Instagram. Uyu DJ Crash kandi afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu myidagaduro, akoresha YouTube na TikTok cyane. Akunda kuvanga indirimbo z'amapiano ndetse na afrobeat, akoresha ababyinnyi ku rubyiniro, afite style y'imyambaro igezweho ndetse kandi akaba yarigeze no gukora agashya agatanga amafaranga ku bafana biwe bari bamukurikiye, bamugaragarije ko bamukurikiye cyane. Uyu DJ Crash cyangwa se Liliane Tuyambaze akaba ariwe wisanze ku mwanya n'ubundi wa gatatu mu ba DJ bari kubikora hano mu Rwanda.
Ku mwanya wa kabiri tutabatindiye turahasanga umu DJ nawe uri kubikora, si umu DJ gusa ahubwo ni n'umu content creator, twavuga ko n'ubundi ari n'umu influencer. Amazina ye nyakuri bamwita Gatete Esther Brian, mu benshi mumuzi nka DJ Brian. Uyu mu DJ nubwo afite abamukurikira benshi cyane, ariko hari undi mu DJ umuhiga cyane uri ku mwanya wa mbere. Reka tubanze tubabwire amakuru arambuye kuri uyu DJ Brian. Uyu DJ Brian ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 349. Ni mu gihe kuri YouTube akurikirwa n'abarenga 146 bose. Uyu Gateka Esther Brian ni umu DJ ubimazemo igihe hano mu Rwanda. Yamenyekanye cyane mu bitaramo by'urubyiruko, agenda anagaragara mu event agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akorana n'abahanzi bato ndetse n'abakuru mu gutegura ibitaramo. Ku bijyanye n'ibimuranga ni upcoming DJ ufite ambition nini cyangwa se ambiance nini. Akunda vibe z'urubyiruko cyane ku buryo hano urubyiruko ruri agenda hisanga cyane. Uyu DJ Brian si n'umu DJ gusa ahubwo nawe ni umu influencer ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho akurikirwa n'abarenga 146 ku rubuga rwa YouTube. Tutabatindiye, mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere turagira ngo nkubwire ngo banza ujyeho hasi muri comment utubwire ngo ese ninde ukeka ko ari ku mwanya wa mbere mu ba DJ b'abakobwa bari kubikora hano mu Rwanda. Nagutindiye ndabanza nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi byegeranyo nk'ibi ngibi bica kuri Menya n'ibimva. Umu DJ uri ku mwanya wa mbere bamwita DJ Sony, amazina ye nyakuri bamwita Sonia Kayitesi. Yavutse mu mwaka w'1998 ku itariki ya 31 Ukwakira. Kuri ubu ngubu afite imyaka 27 y'amavuko. Yavukiye mu karere ka Huye nawe mu gihugu n'ubundi cy'u Rwanda. Yatangiye ubu DJ mu mwaka wa 2019 mu tubari twa Kimironko n'ubundi aho ni mu mujyi wa Kigali. Mu minsi mike gusa yahise aba house DJ cyangwa se muri club, aho yatangiye kumenyekana agenda akura, izina rye rigenda ryaguka gute. Yacuranze mu birori bikomeye nk'ibyo kwita izina, FIFA, Afro Basket ndetse n'ibitaramo byitabiriwe na Davido n'abandi bahanzi na Tiwa Savage n'abandi bahanzi. Ni umwe mu ba DJ bakorera kuri Radio Rwanda ndetse na KSTV. Ibindi kandi yagiye akorana mu businessman women, akora event planner, mu modo akaba no mu fashion. Ku bijyanye n'utuntu tumuranga, afite style ya fashion ikurura attention. Akunda gukora move kuri stage zikundwa n'abantu cyane. Avanga imiziki neza ku buryo yahawe n'akazi kuri televiziyo y'igihugu ndetse na radio y'igihugu. Afite ambition nini yo kuba DJ wa international. Uyu DJ Sonia ku rubuga rwe rwa YouTube akurikirwa n'abantu 9250. Ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abantu 143. Uri kumva ko Sonia Kayitesi ubu DJ kuba ari ku mwanya wa mbere biramukwiriye. Nawe genda utubwire uwo twibagiwe muri comment, cyangwa se nimba wumva hari uko twabitondetse nabi wajya muri comment ugakora urutonde rwa kanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi video nk'izi ngizi. Murakoze, ciao ciao.